tukum Christmas le New Year kiman na ding chung changa hin achi sa date 6 October 2025 ni hoin KCLF Cookie Christian Leaders Forumin amo kiho na lamkai changin ana bolovin he chi kiho na hi kimin phat sa na le ngan sina abol dong zuiwa he chi ana chi tha hin he chi Christmas kiman na ding chung changa hi amo ho in kiho la na le thupon abol na wachan namsunga mi pi te ho zo se in ana he chi oitin tu chung Christmas hi ni bo iman di wa hi ni thum ni li hap ta khat changmang thei loading e chi ni sunga jong hi khungle da ai lo wale tumging thei music sound system za chum ho jong hoi e chi ho jong alam lo be sa ginsa el tol golnu ai lo wale jana sota ta len khom bol kiti ho hi loading atam zo a hi tauna pathin belpuma hiti a hi inaman jing dio a hi tin thupon a hin bolovin hi chi amo ho in Christmas ki manading chung changa a ki ho now mi pi ho heading a hin phon do over hin mi pi tam pi in a dei po in hi chi lam kai ho ki ho na hi mi pi tam pi in demna a bolovin zat chom in ngai dan jong ahung doi na hi hi chi chung changa mi pi ho ako na open letter pu Reverend Dr. Thong khu sei ho kip chairman KCLF anaki bol na achun ai chi a mi pi in asei na achun achi sani sim 7 October 2025 ni ho in KCLF in Christmas ki manding chung changa thuso na hin bolovin itol hona hin thugol don bot na phavek jong ka hin nei nom uve Christmas 2025 le New Year 2026 manding chung chang thua thugol thumna na hin sunala wa ani na mai horon PS system man loading le janlen khom le gol nup chom bol loading a thusu na hin bol hi mi pin ka pompo ve tin agi se na hi azi chu gale to lai a hi na tiuwa hi le ama sa pen night concert ki bol suthibun night sports le tournament za chom ki bol ho suthip ta diuvin suthip ding a lom hobon kha zo lo wa pakai ho na lam to ki sam kai Jesu Christa pin ni khulop na Christmas janlen khom bolding na hin khaw hi koiman ki pom loading a hi ji in Christmas hongrung ka in KCLF in na to so PR hi withdraw ki ball on tin le sa na ka hin ve aji chu gale to laita a night concert a ki ball thia night sports le turf ground tinami pi ki khop na le lam na ogin chu je zua akiza theya mundena tournament ho ki ball thei ta le pathin ho na lama gol no Christmas le New Year ki manading chung chang thua talemul khauta bol angai ta pon kuki mi pin Christmas le New Year hi thanom ta le ki pata sun le jana ki kaman ova pathin ka wa chai di wa hi ti in later mi pi langa korin akimo na hi hiti mi pi so sang na akimuthein hichi mi pi adia khang tha te lungsung atong kha in khang tha ten apom the him povin hichi chung chang hin mi pi hiti a kiphin na mi pi in deilo versana lam choma thu ase jing lai vin jong pastor thang khomang son tangin ama in thu so a hin bolin til khona thu jong hin tin ama na seina chan Christmas le New Year thua KCLF ho thuso he tu laita inam sung wa hi dia khang tha ho lungkim asu na le hi hinla alung hang ho ipiza lung ham sele thuso hin bol ho hin ipiza hin bol ham ti he gilta gel nga yin te ti hin point phabe pi hi jam ta pastor puin a hin se ne a khat na a sei chu ipiza khang tha hon apom theilo ham ti chung chang holim na nei nei khang masa khang nu kha in Christmas le New Year hi pathin thu se hilowa gole pai to hin khunu man na chule nui khom na ki pa khom na chule ki he to na azong hung ki nei pe hi khang tha hon kum thunga akine piu hi imadang hilo
kumhung thuna igol ipai to Christmas le New Year lian khom la sa khom ding lam khom ding nui khom ding ne khom ding ti ho hi a hi khang tha tam ta in igol ipai to lian khom jan nom ki sawala Krista pin lam jong he phalo liwa yum naw jong da kit lo hi hitabang ta sale thagawa hin khonup chu kin do na me 2023 apat gal i nei yole khangdong zo sian gal mun adel chi ule nunga golang hin kho man khom na thei talowa mei changla hin kho a hin manwa gal ja nunga golang agol ngai to ki thi khan jong tam a hi hiti hin khang tha ten kumsia akine pijing o Christmas le New Year len khom chu 2023 le 2024 hin ima thei tapon nunga golang kim khat chu khangdon lai hin khono mangman lova gala thiloi zinei man loi aumin hiti chalam chom cha hin akyum gam tan he to hin pathen lungse zalin gal hung thiptan amuna sport si han night concert jole kisu halna chom zat ahung ki bol thei tan a hi le khangdong tam ta lung thima tu kumwang igol ngai cheng to Christmas le New Year len khom ma hin khono min kileng khom thei tan te tia akinep lai ta wa hi chi KCLF in Christmas le New Year la len khom thei loading a hin ti chu khang tha ho dia tho ha sa ta khat hi hin la ipiza holam kai hon hitabang thu so hi a hin bolo ham ti hi khang tha tiang gilta gyal kit anga in a hi hi chi ani na ama na seina chen ipiza KCLF hon hobung zo si thalenga hi chi thu so hi a hin bolo a hi dem I cha te agol apai la lungna chimta a tha theidle ki pa ji hin in song vai cha ji ham damo ve se ji ham I cha te agol apai la atha theilo ting cha te sanu le pa te hon ki thu lel ji May 3 2025 apat gale tol ji am sa ten hobunga ta sale lagaw lama deibanga ki suhal na bol theilo hi hobung mo po pastor ho chule hobung lam kai hobung sunga mo po ho zo sin cha te sanga ki thu lel hi I ti le gale tol ahung ki chain valentine hobung na hin suhal ki diwem ti hi kinga lali tuin pathin lungsen gal hi lo tabang ai tai mundina gol nup le kichip gol se chom jong in bol thei pan ta ve he je chun tu chunga KCLF hon Christmas le New Year manding thu agyal khomu hin khang tha ten cho thena hobung na hin su hal deu phat sa ai lowale pastor tam ta te ding yong gin cha hi hin la inam piu hi gal nei jing lai I chung wa ipiang so ding ge nai lo chule gal jam hin kho iman layu gala thi iji cha te pul I do layu chule gal ja in da la o ine ego ho pul do I na lai ji un tukum Christmas le New Year cho thena iman deu pathin mit vet le me mit vet na di thailo dia amu ja pathin thu akitil kho na le taw khom na zo a manding a hin ti a he thu pon a hin bol a hi ai lowale gin sar hi ain bol ho lunggel jong hi te ding a gin sar hi hi chi khang tha te dien lungnat om the jingin pathin mit mu a di zo din a om nei hi chi chun pathin ging cha ten anu apat mol bit bet jong le pathin zala azal bola athun anil lo bangin nobung lam kai pastor ho sanga chingjo thim zo jong lew chun nunglema gilta agel to zo uwa ahin so do Christmas le New Year manding thuwang hi inil kallal be diwim pakai Krista me kain tem ove nil kal lew chim pathin dei lo ham phat elowa pathin dei lo lam hi thei a hin na thunun naw zo chu pathin lung lai na he zo te ding a hi ti a hin pastor tang khumang song tanin ama in KCLF for thu sumi pin alung hlai lo na tampi ahin su nung ven ama in jong til kho na le nge na ama in jong thu phon ahin bol kinin tua iza ho chu pastor thang khomang son tat ama ko na hi ai le e ho in hi che thu so za chom wa isei chai nung wa hin ngai dan za chom wa isei chai nung wa hin e ho in iga ta lang num le igial diu chu mipi movement ahong hat zo dem lam kai ho se thu ahong chi dem ai ho ki ka he ji te ni ka ki buina za chum ahong lo kit dem hi chi hi sei the hi lo
nam lam vai te hi si vehin ti zat le lungdan ta khat he kin nei chuting ta jong le mi pi ho ki phin na ji pi pen chu ipi ham itia le hin gam sunga golnup za chom chom aki bol the bangin pakai jesu krista athu pi zo chu lim chi uite ti a hi kumdang thadam banga inaman bangwen lem chi uite gam sunga gale tol aume itiwa concert golnup za chom chom ne khom cho thana i bol theiwa le christmas jong chu bol the hi ipc na umem ati oi mi pi lunggel chu lam kol jong ki bol hen lang christmas jong ki mang hen lang concert golnup za chom chom ki bol hen gale tol chu a po iti na hi po in ai lo wala athi amang isu pi ho ithil le lo ho in le lo ki hal ho ingai lu lo ila sit pi lo ti na hi poi ama wang i chol chu so ta pi in la sit pi win tu nu nga jong ila sit pi lo du ti na hi po in la sit pi banuwa ahong chi hi le gale tolong afata bang ahong kilangin golnum za chom chom hin bol ta ve hi banga chu ipakai jesu krista lim dinga jong hin phatek ke chan ki go hitin anop theina chanin bolo hite he jesu psc na umem ti hi mi pi ho lung de mi pi ho thanup na e christmas hi ta san cha te ho adi a christian ti ading athu pi pen hi lo ham concert gol num ho zo athu pi hitam ti a question tam pi hong do ene gol nup chung chang ai lo wale concert zat chum chung chang abon ima seiwa christmas chunga ibida hi tia hi danmol khauta isim ham hi chi christmas danmol khauta isim bangwa him concert zat chum tournament zat chum ki bol ho chunga hong danmol sim taw hite ti mi pi lunggel hin hi jong hi nangin ipi ngai dan ne yam comment section na hin sein alang khana mi pi ho ki phin na jong chu di mo lo hi lam kai ho se yong di mo lo hi nangin hoi chi pen na pom ding ham ti hi comment section na hin sein christmas athupi pen a hi ji a hin tu chung dan le mol ke sima athupi na bang a hin banga de bang iman thelo uwa hi le pastor tampi in pakai tiu hen lang hobung sungin pathin thu sei hen lang christmas ta san cha te da thupi hi ti jong lew tu chung iman thelo wa le hin athupi lo dan ai lo wal athupi lo pena igelo ikam se wa thupi iti wa alung thim e sung lang uwa pathin thu i kho sa lo a hi dan hong ki lang ding a hi ti a hin mi pi hon a se wi ne mi pi ho thu akiza cho hi ama sapenin tournament ho aki kham taka in christmas jong chu angai ngai in chi hen ai chung chu na jong ama sapena tournament zat chum gol nu aki bol ma sangai christmas jo hi adi ta thonup ta man ma sat ding dol hin chuting ta le tournament ho hung ki mang panding chuting ta le thuso hu min tin tu christmas jong man ta loading tournament jong bol ta loading a hi ti a hen thuso hu le hi chu ngai dan kha hi ama sading christmas masalova aki bol masading thanup ta christmas ki bol masalova gol nup za chom ki bol masa a hi le konunga christmas jong manding chung chang hong ki sei kit pha na hi chi christmas jo ki khama anu kha ki bol ding pa yo chu ki support na ama sa ki pan sa ham ti mi pi tam pi in alunggel a hin phung ve ni christmas hi kumdang thadang banga ki mangta jong le anup na hi thei ta pontin agil na hi atuin thei ta pontin mi tampi christmas muman loven thi na man na to in lunghel na le pul do na jong tam zo hong hi tan tin ai lo wala kon khat dinga yong chu kisim tha na o christmas hi tabang ka mukha ta poi ti a hin mu ni a chan a hi long in tin kisim tha na hom tho ta in mangin tin lam chum chuma mi tampi in hi te christmas jong hin mang mai the hi ti a hin mi pi tampi in agelwin nagel thi do pastor ho adia KCLF te in hin gel khom lang christmas man ding zo thu pi in gelu hi te ti a hin mi pi tampin ki phin na a bol win he a chaina ai hon i sei no mu chu
Christmas ki manding chung changa mipi lunghan a hin lamkai ho thusu chung chang isei nau chunga hin ehe so ke tawin lamkai ho thusei zui kiti chu aphana in he jong le lamkai hi chi jong le thu alam lawa hin so tengal mipi in ki zui nom lo hi ti hi mipi ho langa kona emu do theu cho hi ai le lamkai ho izanin sei thiam han lang izanin pathin thu pan sa lang seu jong le ta sa mi hing ki chi na la hi ja chun alam lawa pathin thu ki sei na yong mi luhang the hi ti jong hi he na pha hello ham lam chum chuma ngai dan ho to ivet na le hin alang alanga hi ivet na le hin Christmas hoitan ki mangjole ti hi mi pi in adei sa pi pen cho hin alang khana agyal ki jong le lam kai ho thu so chu pathin thu to ame be ji uwin mi pi ho in he ji gol nup ja ki bol te te ya Christmas lam kol ho ki bol te da len khom ki bol te te ya hele pathin chu lung thlai ta hi le kilom le wen thu so a bol we ni hit ji ho a hum ji a chu ki buina tampi he ahung so do go in ai le a chaina ai hon sei no mu chu tournament zat chum chum gol nup zat chum chum ho a ki bol thei banga Christmas jong hinom ta ki bol thei hen lang hi le EPS na ding ham ti hi ai lam kai ho ai mana lam kai ho thu so chu direct nga alo mi pi ho lam kai ho in alam lova gum thena mi pi ho ilam kai wa itos mi pi ho dan le mo isim khom ba hi chu mi pi lung hlai lo ding hi cha chu pathin jong le lung hlai lo ding ai hi chi ja hi tu chung lam kai ho hi in mi pi lang a hi in hoi chi pen chu dia hoi chi pen chu thei ding ham ti hi mi tam pi in boina lo in egam sungwa ki to mona ahung do go jingin hi chi ja hi Christmas hoi ta man theina dinga hin EP zo hi ki bol hen lang mi pi ho lung ki to na EP zo ki sei hen lang hile apa thei dem ti hi adi alam kai ho in atha egel ki deu hi tu lai context alwa tu lai din mun tu lai mi pi ho lung gel to ke to a hi atha be adan le mol ho hi isim tha ki wa in sei tha ki deu hi apoi mo joding dan in akelang in hi alang khana mi pi ho en jong lam kai ho en so a so nga lam kai hon bolding a pha asa ta hi le e hon jong ki nem sa ta lam kai ho thu sei hi izui jing wa phai lo ham ilam kai kha thu sei chu ipom jing wa phai lo ham ti jong hi e hon atha ba in a gel kit de wa hi Christmas ki manding chung chang a hin ipakai Jesu Christa yong hi gel hen lang mu the hen lang ki mu the hen lang alung gel ho ki mu the hen lang le nui za ding ele ka nom jing mai thi aji chu ei that do pao ang pen ni kho thupi ta man ki mang ta sanga kinil na le ki bau tam na thu tam pi zo au uma lungmong sela kilim thei lo wa hin khoi man hi ipakai ipathin lung hlai lo ding in aki gel ji ne hi chi a hi aki to thei pending le mi pi ho lam kai ho atha bi a hi Christmas iman theina di wa hi atha bi a hi pan ila kit wa sei thei chan sei wa bol thei chan e bol kit di wa hin ikitim kit win hi angai jo si pathin in phat theina bo hen lang lam kai mi pi ho zo si kilung khat na thakhat na pathin APC tau hen